Ndamere bar bella jo, ndamere teo kalabo, ndamere bar bella jo, ndamere bar bella jo, kalamere teo ndana kire kure kiriyo, kire kurini, ndana kire kure diriba, ni teo kalabo, ndamere bar bella jo, ndamere teo bella jo, bar bella jo, ndamere teo. Yo, tin dok tia yang adek en before to twal dharma gitiga winyowa ki gok mo bi winyowa be la chin before to twal panelist bagiti kumbedi wan mo be kube ki look me be bero mono latin mero bedie I gang mono giti gok ne I jong be I chabit mo karoni walo look me be to twal ka latino ngeo ngo mabe ke ngo marach tim mabe jo tim marejo kibe kid me war la chuji kid ini war la chuji kid me kwa wa kiro yang wan war ke dan ya tek to twal latin mi ngegin in mano enti down kiro la wu me do wajani latin karika in pe Pwonyo neno gina ini timo ni Pwonye kede so wan machal Lunyodo gi Lopwonye jema timo mi no timo no Konyo Pwonyo latin doctor microphone ni chal doctor ti gino a party microphone tin. Okay. Yeah. It looks like a tigiri again kan. Okay. So tini wabe logo be pa kwan manong tien ma rio ne ma wati log me be palatin en log me kwan en ma gichero ye gang kwan ma Lopwonye ke dano ni pira tek total iko palatin bien I komkar en ka latin penge choj penge kwan jamne tek de tek total so miro wane routine matut pingo miro pingo pira tek me chwal latin gang kwan chwal latin gang kwan petin lo ni o miro chwal latin gang kwan we o dog dakta kuno dog ngo gini kero padano papato duju chi koni wo binyamo lok kitano be pa te latin gang kwan atira ni gang kwan en me achien ba luni primary pira tek total latin miro ngegi mo o nge pinyi yo makit gini ichabit mo karne wo me nge piny me ko kin gang nge jem mabe nge jem maraj kit mabe gi kit maraj latin miro nge tin cha dek eni wo me te latin gang kwan wan en mo kwano na ni kadi Lunyodo mo no gi pur pama litino gi bino kwano petin lo ni inu kai miro chwa latin gang kwan mir bin ngaro lony ikar chani wigi wago ber ka gi me wago ber ka pur pama ko chulo litino gi bin o we ada lok me cho chuin latin we ber gang kwan pir tek tini o ben no lok me ot gang kwan en ma latin mir nge pin I ot kwan ni chi abi chao gi Dr. Caesar Chai Kanyeni, be chao nyamulok eni matut afoy retwat. Pe tia winye doctor. Pe tia winye dong. Okay. Yeah, for the trust Caesar, for panelist wenki, for danowing matiga winwa. Dong tin ne wan mo mede. Ke lok malatin obicho I warga any one to get gamma look the bit mokaro ni one nano Jimmy ba ayan latino nano ni pier tek ma dong ma perro I document o kerro pi war la chwe kino pier tek kiu kerro pi no pi ot yo gang pier tek twal kido o kerro pi kwan pier tek and the mom yung dong may tiene pier tek na dito ne lok may maakin na nyara tini why lok me Pwonye yung kita
buon come yab che loghe kwan per te pilotino qual ci don kawa twalo do tinga school mi ko be ki gena ngo ma wieti ko palatino no tieni a Lopwonye mogru chak no bebe ci don mono bi ma bebe Lopwonye mi robe tie wege ku pwonye no tino dore Lopwonye e pol ka iniziare le school ci noni ci la pwonye ciao kene a kachala wan yang ko don walun aeromaster your headmaster headmaster ciao politi ci don beru Maber kan anenoni school tikati mo be Lopwonye myero guribbe di class ge kala pwonye mon da pe headmaster myero don onen gina ngo we la pwonye pe Dok myero onen la pwonye ci no ci do class ne la class ci la ci no la pwonye ci ye kala pwonye ci ge kala pwonye ge yelo la pwonye headmaster kertek ni o jem ni en ki dwe we pwonye mete now Lopwonye mukere kono bokolog daktika medenge kenyolo atika wi bokolog dak okay Lopwonye bene twero bedo la pwonye my class ma pwonyo lesson yo dear mam yo pwonye kilo teno ento miro maneno Lopwonye ko charo no Lopwonye tik dear no pa la pwonye tarbe la pwonye ma pwonye tuo no pwonye diro no pwonye we no pwonye we mundu yo Lopwonye amiru dwoko wa yuma na yang wa pi yuma chom ma waldo oni ikar ma tibero Kenya jolo di ma no turu pilmonti gen bukar ni Pwonye ni robe pia te kutwal doi ikin gin inoni gen bukar ngaratiel ma piloni education and sports officer na te logo no pole ber ka Pwonye no yo wet yo Tudilo, your dear my pat, Moon been given a peer attack, mother. Not much terror. It won't be in with you, Bill down. When you near Bill down, only Peter Bay, Peter Bay, and Bill education and sport officer, my truly Mauno and base, no, TN pay, no. Dung yang ye limada and tell the sports officer and menen down my walk do we my real ma teko to alnyo menen down ma go nyo we you deal ma be mada mun be the Pwonye kede bit pay school can and man no team district a be interference is not from me. I feel no I made me and then Yachen Mama Galone Judah ya Judah ya no Yahane do Mama to you know and teach my child education and sports where would you Yahoni well can keep dear me can do it Yahano or be done in prison, or teach prison and sports and our Pog Kenya can and when be a Commonwealth game, you'll be no goal. Commonwealth game, Mao teammate, my part, my bill or teammate Canada, and you be real to no gold. Moving on, down my kind of idea, take a Julu, don't and tell sports of you know, Julu needing mirror. Better me, better look at it, better why in Kidding Tim Girini, Amerini, Ginamir in a team where speed you made in your Ginamir team when you're in a low way generally. Muru Kai Lemon Kilwani coaching. Yeah. So I mean la nanny coaching gonna change my peer attack mother. Mom, that mirror or co ni
ubed sports and education officer. Lopwonye bene twero coaching in school. Kidong Lopwonye mukene ma gwang nyo kele mo wawach ni mentor. Mentor bene twero bene arma do kilaten. Mo niang kama dik rego kilaten tiye kama end up mar twal si encouraging bene dong la nene ana twero mine an nikoma karwana achere boarding school no pun mo ana pario ken si do ka tu bi bango ko no pien no da ka mi pi gango do to twal no si la pun do bi no no ani ate ko si on wa an lo cha lo keda en no u penyo mo ti bi nyang oni an kara mar we ma de si do ka ra ki we dong and I don't know two organ si ka ra kangere si ma we eno chaka ke mar we eno una mede we a cha mar kwan pierno tamma dong pe kwan pien tamma no te da mi a dok organ pa mir lok man me be boy school you know Lunyodo la ko ngone Anyiim ni be ka ma chere boarding school and an kara kuma pun wa na ti no pe chunya myero eno karma no la Pwonyo cha lo kero no ni amaro we to alti o kara no ka we chi karma da cha we ya we gi no kana weng dang atugi ma ko kwan pa ma be no be ke nyu da chero yibu man e la Pwonye ma ki twero ba ngo mentor and kid been no Pwonye e class ki komeni en do ka ne no gi mono tiebe ma myero log da ma myero diro en me myero ne ni e di la ten chiro tik po Pwonye pol ma myero Lopwonye gubedi ka chung ka tienge weri kutin tin ma pol le ne nyo ka ngar mo ma tigi dir ma Pwonye tian yo bi ma ngwen yo ma to lo tian ma myero Pwonye no ni school ka myero Pwonye we bene myero Pwonye pian jemni enonem tuju yabu yo keluteno so Lopwonye myero chung kama myero guti ye donc wale gu Lopwonye wa winni o latin tiga ko ni Lopwonye petiga peti school mono gin ba ba donc wale gu headmasters manyani gira ngom wa Lopwonye peti school wa Lopwonye bed mede ki Pwonye sika ana wa komanda ma miyo kare wa panel mo kano gan Pero que Lanyut kita no latin myero gi kon ke kuore amero que lo pasca don kon beri chawan go o mi tama mege fue Tie on ye okay Apo dano we apo panelists apo dano we magite kanano wa ke wachi be pa kwan be me chware latin gang kwan we onong a chaki me kwan e keta ko be ro kere Anyiim Lanyut che lo te mo kana ma ke chwale ke boarding pe gon nan ke chwale ke kono ni pingo ke chwale ke ni we ko kon ko ge me no chawa me timo homework ge e we ko kwan je mo ko mano ge gena ka ge ti gang no mi ro go tim chalo te ro lo ko bon timo ngani ka ge ti gang kwan ge ti ke chawa me prep ge je mo kana ne pian ne gang kwan ko no cha ne ki poco que to mero running kere gena o timo kere ex gena timetable me gang kwan ke te kere cha me prep tie cha me timo jem wen tie che no eno ni konyo ka iti gang no tie no mati gang cha wa gen no ada da me no cha ma ke me so ana ni le nyoro mero to te me cha lo te ne gang kwan eno ni yabu yo palaten mio gelaten yo nge jemi mukana ma papar ma dano pe ngeo ka che pe kwano ge choji because kombete kama dano che rie wen chalo kombete ni computer bino en ka dong pe ngeo watimo gimo ke kan dong dago teko dano jemi o wen kombete be dago computerized
wa ticket gi kombe ti ichere gena ka wile ticket no ngati pe mir tote ka no pe nge kwan ti ano ne be yelo dano madwa da agiro kon kenyu ba afoya la me pasca o fo to tol e kum karne don kito iwajani jamne dujute don ka chiro ma gine kai chiro I dukan kum karne gi kamu kene eni no jam mo kene duju miro kidio mo me nyang mo mati gine I computer la me Christine in kong mire bin nyuti wa ma megi kong tin rego do vo chake wa noyo chi wa noyo do a foi tu la que on ti wina a foi tu siza ti wina ate winyi okay da a foi wina ki bore da a foi tel program ba o gine tek ba te jimi ni tek wa raj ouais donc en phone donc que en phone na de ram wa je kana lu phone donc tiga going through phone down ta en tom ya ki phone down so what in na donc beti ki bot wa kan amor wen amor pasca amor megros que amor dan wen ma ki tika na show ko pero tiana boarani ya ana bi long ne me ma ba na pe do me do lok yan lok ma be dong pa wa jam lok me ponyo lu tiano ma fu tiano pere tek loyo ginu mo ken kadi be ki rada anda ne kadi bo la tien me ich mia be beta lok kere ma mo do wa ni giwinyo lok and ku bere la tien mo ni ti la tien la me ati dua pore ken la tien nge jima jiki wa chalo en tech la tien tri kere doge mar wene wa te la tien dua borom wa igina kuma te lok ne giwinyo lok ni wen jima ti ko wa ne jui giwinyo gingeyo chalo mi cham ke lo tien pe kar cham ti cher e penyo bere chali penyo la tien a penya ni a mi derba la tien be mi o ye ni en be na mi ro cham we oni nyu a mi chai ba mi ro be ye oni eni kid me point pe kwanya der ti ta si kar ni la tien be pe wa ge mo ni kwanya chak ti mi dog la tien be pe wa ni bi mi ro chak pe wa ji ma dum pe wa le bo bi cham ka lo ko ba ti lo ka chet ka vuro jimni on wen pi gitar en la tien dong don no dong jimni en do don no ti line ni oni ko kala nyur ma pelo ke lo tien nyu waju ngo ma en bu timu ma pio timu la tien pe ngeyo la tien po ya be pingi ngo ma ti me ko beti po en ko dong ko ni ti ko bala ti po ka dong be da be pingi ka bala nyu pe bala ti po nyu lo tien ma fu gitien no be total ti ke doa total ke lo me bible lo por la church wani fu na tien ma fu la tien ti di pian la tien ni ka don po bo wa ko yo ni en ni ka do ti aro tim ngo ni mo bi rama chi en ka mo chi wa an yang na ngi ke me timo kin en e dugi ye ka la tien wu mo nyu nya mo don ko do mo do o di ro cha ma to kon ni mo chi ta ni an yang no pa mar kon chi gok be gi do unyo o ga we ko ti ti ka cha yang ku jo fure por kana ti ka deno chan pien no dong yang ati ni nyu te ngo ma mier en te ngo kita me go rostin cha wa en ti pe ki ie pien la tien ti ti pero mo ko mak ti ngo kwere so only when pi gi te paska do lo ko me gan kwa no don ti don pada bi no ma pol twal point tama rio ma ti ma mier wa ni funyo lo tien ki mo what mindset money kenyo mai we ko la tien mi ngi gen tamara kin tamma mu tam peti mo jemi tamma mu tamara ki tamma be be ka cha wen tamara ni o kono geno nyu bale o kono ngo andu kuma ke ti twalan kono geno ngo an kono geno ngo jemi lo kuma ni gidonyi wi gi cha dugi kumi cha lo gi cha timme I kumi be na da ento mia ki fo no tian gu niang ni tam ti mabe ki tamara ke tamara jok tam onio chak tam mabe ki kan ki bi de chak tam ngoma in mier bedo mier be la dire mier be president mier be doctor mier be la yup wit kenya mier be
the fu nyemia dwe marka driver en ji makuma chi na la ten be cha do ki twin en chi don ka don en do wai kuma no inde cha don no jimi makonye we en no we are timo gen ma en myero timo neni ma achievement ma gen inde mi konye ke na la ten cha lo wachi ya myero dwe marka ka fu don ti de cha yo le toy me marka do ma lu ten gan ku jano ki yu marka ki gen ki gen mel me gaya ki me la bi tien ka bi ngi yu marka so in nung aslan in ker ma in nung la nyurni in me nung yu me konya la tini oni wa ko tiar yu ma be kala tini oni do ngi ke na pa me tamara ki tamabe la tini oni bu don ki yu ma be ko kwanya tamara ki kan ma be jo ki kan ene mier beta tam pe bir ki tamara jo chalo nyego tam cha tam me ngogen anyway bala choni no ti am pa bi lo ma dung to twa away ka mi mega manak and foi when back Jimmy gen sida foi to twal Christine ipo yo we look me you more ka getien ka bi more ka chano wana you Mercedes Benz or you or do you start up technology and the ben miro yab dog workshop or one yamo ya lady mo team ngolo ya no citron tik you Mercedes Benz tik skill again ka no we made the kere no one no wara do ne o good the ben you what pe wati winyi pe winyi fuli di ben Ya dwani peva. en peti winyi wabe call him on phone na Yeah, ngene tik antiga winya wa dwani pe la de ben. Check. Quiero, yeah. Okay, Anna ana point to hell. We have been look mutaka there. Look at Mercedes best gig what ngagi. Ero beda o kama. I think one car wani uno wayobo tutwale melwenya ye. Piano dong waneo koi mutaka mo tanka ginga gede ni. Kikiana yupunya ero biloy Joke no kikero ba kikero yejo material ma ba takiri tiene eno we ko ngwa be eno peti ma be well so yo buje madung ma kiene kenyo cha ken be no liri be peba ingol be da kapil be da che atune pe experience me total ka we tempo ye pepero you know latiin ukichao Pwonye jemo chan ma atamni en la kuri mech mogo makama en ma latiin chao no ne wang tino en no berugen mabe it is built on makino kitier mo ma enoni the Ben we have lost you hello the Ben yeah win you ne kolo oh okay particular win ne One or two winyi. It's clear. Okay. So, Neruna tieni kauno chalo guagonyo education system amegwa uno conquer adopting la kuri dear mogo en mano ini ni opportunity kila tien macha berka yuku jemi mogo mare tien atiki mani e gankwana chen kamalo tien mamega gikwana ye polkar kimia assignment enuni mogo chao ken gibion gi yubu ore gi yubu mutaka gi yubu gen si atamni in ministry mero ya pie wangi we oloto lotino mogo mano gitiki ngech me technology le enini chaka en momot ki lobo en ma en chao chwede ni chaka ki mutaka gen ge ma en chao yubneni chaka ki labatita nyuje mogole en chit ni ama winyi dong oloto ingeo yopo wipon er na ngere pe mer mon malwany ya tawne pere technique umerki chiel kol ting mano tigi ngech nyo ki mech magi yopo yen no la tien mo mogo no temo ga pe ken er ka yopo iri mutaka
no oyubo manot maleng kon ke ken no ti kom shep me mutaka ki kome kidong bene kao ngolo silipa en cha meta eni no nyi ku tiene ni o mabe piene no ngeo ni merkin eno betie aya kon mapat bene ki eni chao ke no body ne no go winyo be no ki wai ke bulletproof no ki keru ki doru gene gien kaya da dore ikome no ti tek mo makaki o cha mo be kon pien muta ene ki expiring o kagu ma ker ni ana chela rio mugo be ni achele ken utiende no gitiga goy mutaka mugo ino ngar mo chunyi mega ke mach bio obo pala wore chot te mugo ne achan mo mado yubo mega matek manung no tigi gubu jo kene yubu no ki kero gato iye ta don ki chweyo gena ene wiye ki kero ki chowa pila no gayo geno gato so no mutaka cha pek mapetuto chi an neno na tieni umir Lopwonye syllabus me Uganda umir no lake awinyo ngat mon yamber ka wajo ni je mogo ma yang wan wo ponyo wanen to konyo watu twal chalo loka tiano tuo gi bare gi kono timo wa giga like those are the things mir katwer kon ki chak neno gino mo ma ubi konyo dano maka che nen la tien ma don gwak kone tika chero ka nen lok me dakta gi nga gini chero loka grigi loka le gi nga gini romo cher chako ponyo ko jema kama enoni eto waneno titano madua ta kubiri ma inono ngechi en magi miyo bot gini pero mukene be pekitika tikere bere mukene be wigu willo ma jo kene ko no balo chawa ga bala ba gin ma tiga mer wachne kaka enine o mere rom kwan o mere ile madong ile ni pobet ki gang kwan ke ken yin magang olotobe o mere ineni chung kila tien lok me gang kwan ma pat ki chul ke ken timbe weri I ker la tien pin ka kamano ineno la tien gwa ingi buk pa la tien kana tien patika tien mabe ini chung wajini jal kini to ne chal ber kaman ba ero kadak in be da cher gwa nyo timo correction nyo gwa ie da tika timo ka taj pa la tien ma kelme assignment da ke ter bo la ponji od ngolo rong wen chino dong balwe tiwa bo ya tawni gine eneni omer wan waneno ni kwan mere be ni wan kiridong no wan joke mano yange pwonye en palotino matetien ni chao kene no wi wado wil je mukena makadong wek ini konya tien in be la nyor be ke wor neno ko bukala tien ni so kai neno be chao ke poy wi je muko mayan chi oluto man no tan mo ke no ni atiga dwa ko wi ga nge jutwal era tam ne perte we in pe ko ni chere rat la tien ni bola tien bola eto no ini ngeyu yen no tire magit ponyo kila tien tien chi chao ken la penye mo ken lo tien no kere gan botwa no gitek ma pe to er no yen mayor si atamni wachungu wono kilo tien chao ken kalo tien gitiga kwano bo wanja Lunyodo umir wachungu ketgi waber bene kako penyo mogo wamiyo chawa chime ege smartphone ni waber kere cha tuju neto pol kar Lunyodo ipero kichim smartphone la tien tika penyo we tan la penyo wai ko la tien wai ne atika penyo ina ta penyo gena kama hin iwenye eto nonga mama tika mi attention to alfere but lo tieno cha tamni wacha wono investing cha ma me kwai ko tieno po tamne ne da nyo pia bia cha wa mai ko ma wati ke ne da pier to twal onyo gwa pe yo mo wan wat kere gwa no pier tek to twal lo kwan palotino pier tek da bene Anyiim palotino ene dong no pier tek lo tuju yan la bo Anyiim ki ma ini yo ma be ma yo te lo no ini tika wa lo tena ku ena gitika don e gang ma bori ni na mo dong gi biro gi lubi tek ko ya ma megi no gen gitika char ne o gitika timo pien pe ker chuni wa ko lo tena ma megi cha tamni la bomba lo chawa wa kong pi wi ko pe en an ka wa ka kenyo tikoni kada o miata cha kubu bore ana fo e mate
Yeah, of what total the ben. Yeah, I think Lopwonye korotini katwero no jamugo me teaching eni miru medi ikom puonj ma uno puonyo ot kwani ka icha mo tie gino mo yubo en moro ka mugo matetieno mana mo yubo kin gange gino mo yubo ne bene i gang kwan e kar mano opore pi yen kali yweyo bene atin ka obini yweyo mo chwal ne kamo moro mo no diero mo makaka bera Mego Rose. Nino ba? Nino. Kung ichurok anyway, kung nen. Cara. Duana tia winye. Tia winye mo be. Ana foi tu toala mor un tujuwa. Amor dana be ma kitika winye wa kitika neno wa ki teng ba kuja. Kwan tinwa ti lok pa kwan. Kwana yitigi moma tek tu toal ma pir tek wi lobo. Kada wati kwana yo nywalo lobo. Kwana wa lobo ripe. La bon kwan no wani be puwa nge lobo ni be ripe. Jimu kwano, jimu timu nga engineer kono do duo nga gi wa lobo kombedo ripe. Men kwana yo kelo. Kala bon kwan no dege pe romo rio engineer pe romo yo ku dege be rio o i Africa. Donc jo muter kwan borro i Africa kuja guti wo konyo watu twan. Weko dano wen wani en wen karibe wa kwan ko wadir mabo but kwan be. Don a jiyo chun no teno duju magiti gang kwan giti school. Ma kwan do ka ro chan ka ini ne ngar mo ni tika timu gi mama be kwan ma en kwan i waji ana mira be chal ngai. Amira kwan be chal ngai. Kari be mu kan ran ji ata e to no chunyi ti gin mo ma be ma ngar mo tika konyo ki lobo. Konyo weko ini konyo dano, konyo weko konyo kani, kwan weko i konyo wilobo. Do kwan i konyo keni. No ingej tiki ngej matut. Kanene wani po ro tien wabo kwan kari me o kala bija bichi. Stop mene in ruin kwe poli teri bere kwe olgi we. Man olo wanene bus stop ene ka o kan i chung meno ginda kwano konyo wa iye. Ma puere da de kara gik manok barange yo kwene kana bicherie chiro tino we ma wonu tiga winyi wakilo nyodo weklo tino go kwan uchulo tino go kwan kari po dier ma po but no tigi nget moni me gam kwan ne kwan ngo ki nga dok lu dir ma do ma yang go ber ka tik ma do ko inspector gi me ngo ko ngagi joni eni an ma pura tira winyi ni pepe no go o senior. But kwan ma gem kwan ni otero ki nyute gi yo bu konyo lobo bu konyo ko pa lo tiro gi bu ne ni kwan be ka ku cha chulo lo tiro gi lo tiro do kwan ki kom chi kwan pu do chen ki ngewa wo logo ki lo tiro ngoi wan ma ta lo nyoro la tin ma ti ma tata ki gang kwan dua tere wo ka di bot et masa wo ti lo tim la tiro ni kuma wo fa tiro kwan u berdan mo pore lobo dini bene be nyuru yo me waro ento kwan pier tek to yang kong i ya chuli kuja no anyier be pe kwano chi u chaka kar en ma do anyier chaka kwano wo gang chungo gang wek ju gang mo be ma tek tu te anyier no gin be pa kwani lobo be gina ngo ma kwano kelo wan mon kombe wa tie be gi duan lobo kanera pe uno ki twal wala nyori po twal wani biro kwana nyer biro kwan duan wa pe lobo no ba tamo bir ma be ni anyira ber mier kwan chi we wa tiki duan I lobo wa tiki ker ber metela wa tiki ker me Pwonye dano chi kwan be twal do kun dano duju mo tika winyo tar pa luo kin ma luo kelo pire tek twal Pote chal lok tu te o kon kilo tiam ma meku o kon be ki bun lu don wa wan lu don ber pur wa mier wa tika mede ki kwan
Apoy lobo eni maka ini bir ma penge gi mo kay ti ki wati koy kwan mana tiga yela mir do kwan ko nen kra wa go le ke bat puda mir kwan chi ana poy ada poy dano tuju ko we ka gi ka kan ka kon dok lok tie gwa ga bi tem ne do poy ma te Foi total mego el mati lo kumbe ni cha mo ken won be mo Pwonye gi neno ngo ma en ti timone mego el ma ni neno el ni mego ni tute ngo ma kani lo me kwan pa tieno ne pe dok ye chin ngo mo timo gi mo ken je mo mo tieno gi chinge pa ka mo gi chul li tieno ne gang kwan la ki dan el miro da ki ren ko bu win tamba mege dok en me pe ol gi Pwonye dano kadi dag loke nyo kadi pe dag loke furu bi Pwonye bene ina imi re kwan yo pe kwan yo ne ti wa po to twan mego kita ti Pwonye wa kere gi jema ini timo ki bene kita ini tute kere me teme chol li tino ni mano wi gi yote ro mo gen mago tiko mo kena do daktar kadi ka en ni komuni pero wa ne wa po tute ni to twal Jimmy ino ikane o we kokti ke la kanyo ne kong de lok mo cha Better tell me na foi uno weng better ka mi ju ma terra we en lo me gan kwana chiel en de man ke wajo per en che tiene wela te kwan beno duko kan kong bino waj beno mo mege pien gen na kar pe ko e mwaka ana ngeno kare tege dong chalo wan gen no kwan dong beno charo girin no eno kar ko en kena pia terra no ka wadar lo me kwan lutini mo megwa te twala tin mo dangej kombet ne ka ngat matie ke opportunity me chulo latin mo ke kan non kare chulo chiri kwan amero testifying gimo achiel ka enene actually last week on Saturday acho chia go chim berga yen na machim pala Pwonye mo achiel very long time ago ma karma ana bedugo ke lum chi no pamia dargan kwan but ke dira para dargan kwan but ma ogan kwan kucha kwan ber tek total la Pwonye mo achiel ye o kwanya chi o karo pe chi cha on lo kero mod ma we cha wane la Pwonye cha pere tek bara ma konye pe pen la bon en na mar ngwe ki gan kwan chi karma kupe almost 20 years ago pura no na machime pula vuo majen chi ago na chim ago na chim karma go chim bare cha pen mara nga go chim pen na machima kana go kan borjo mati Uganda pen nyote nyuro mo 0000 mo wa ya para beach so cha me ke da chot mara nga go chim bare ne yana nga yenyo ngo so ya ko ke ko con anen nya na tu nya ruenyo kera beram so ya in ibir la Pwonye mega almost 20 years ago ma peno kar me foi in pingo me timo bodan pen la bon yen ono penyo kwen kama kwa mega beri ye chawani pete lagani kwano chiaro dongo kono ko bara kwano o kamo ka to ka ke penyo nya cha wajo ler nyota ne but gena wajo ga chal ko ni lo Pwonye kam bere Pwonye tima polata but ingeo o lo toy mara chiel mane wi pi geno mane just something a little bit extra ma lo Pwonye mane timo chi karma lok la Pwonye cha wi cher poi koma enda ko cha ba dok ko kitun ko ja mo da mor ko kitun kan wana puro mo kare ko chi wa dun pi ko o cha mo na mo we cha bo lo mo be
But any nyuru ni Lopwonye no way more navigate and kwan. They want to impact somebody's life. But one mechanic I don't chebe wa kwan ho kamano wo wilo Lopwonye. Nyo kwan wa kar level pa Lopwonye ho don't want any ano ko bera take on a professor ko engineer ko Lopwonye chan for primary. But without that teacher. And tedwa machalo appeal board down or duju. Kache, you got an opportunity, even a small time, like even just a phone call. Kaya go a chimbo la Pwonye for helping my motive. Mean that joy. And to encourage other teachers to be an can succeed in life because of you. And it's a gift. Ma Paul Kare. Lopwonye pegi no ritual. Now, one kono mawatiano and you want to motita medagan kwan you juma futigan kwan. No myero watimo. Ngeo ka watiano furene ka ite yan kwan chao ke tamni mana pura donge mwaka pa kolo mwaka di kolo atia kwan enti board nga chao nga be tamni an kara gia kwano. Pia nero ngaro mpo kwan tika tio mabe you think you may also do good kay wako kwan. But I tell you what about in material can you catch any take opportunity for me mereke kwan mo can wait. Pian le bon eroni kay buara o daga yo better or it will be the expense. One with diro pay yard ba lo tell no tell be yard ki mag go yard better. Yen kay dak ba taking it pay yard. But of course catch en bene gara poti ama be kar meti mafuriti kay don da di na take care ma daga kwan of course you, by all means daga mede. But the dramatic opportunity ngara mana tie marama chulo yen for it. Use that chance. Pen gana wakati no telo lo me kwan ne. Lutini mo kene ginero cho ku digo chan lo hotian lo wang we gan kwan the same thing Monday to Friday. Umere cha kwan o choge book mo no do no it's boring. Lutini giving up. Ento kago do diri nene kan nen no kong no ga gina nyera manako no kona tinga romo those are now regrets. Pian pinga waka waje ko ni ikarma an gumu ka an machero mete kwan machero is senior why don't come out machero senior no e kwan wana dek ke community achiel but jario go kwer mere kwan machero nyem. I didn't know the reason. Maybe they had a very good reason why. And kubirika nano adoption nano keta again tikere poor keta anatikere is not that I'm doing good, I'm doing better than them or anything, but kauno neno wachiato wana deke weng. No loto komberini no they may have a different story. Or even I could have got a better life than what I have now. But again, I'm okay, at least. Enene pekorni watika nyoni a wan watimo, one po timo. La tien mani maramo timo geno mani. Kel la tien ma Mexico. Ka inen ngan mani tima identify la tien wa la tien ni ba. Neno chia yot ka ge mi already chia gonyo ko chi kubu wa already cha tit mabe. Ngo ma la tien ramo timo ne ko. Ma be konyo. Ka ti kero kwan ne tien ne chul. Angeo kombete ngan mani aruat ke ore ngaro myero chulo ma mege. Cha mo kana petio weng. And also kalo tini tika don waneno uno direction mala tien mani tika mero facing. Angeo pol wan Lunyodo unyo juma kwan dong muchako bini important nga gane. Kago nywa la tien
they even have the future dream job for latin at that moment. Pien gimian ya latin ya nyala mero bet doctor, latin ya nyala mero bet gina kireni. I think one machalo nyoro mer kong reforming in aspect enone. Pien like ka America timo gachal koreane, it will affect our children. Angeo ariyo pa loko kaene when lock duang but loke merwa chawa beti adiwa niam ka we boglo ken kenanda giro kerene watimo gen mo wat nano wate Anyiim palatino megwa without us expecting anything in return giborgi ana foi ma taxiza foi panelist wa merene wono ke fon mo be ma gitar palo kan fo again ana foi duane pe Afo to twal latin kwan afo du chen wene. Gina chiel ma do po ye wi Jimmy ene ni ka itigi ker mo mi ko latin mon. Amiro po wi wa podi lok mo don wonwo kar kani. Jomu ma yam go lo second world war ni. Mago du chen akwai gratuity money tie mono gimini me British apoyo gi kere I lok me lo me second world war. Chidong gin go wachi go pogo kine mago ni chende ene mo betimo ni ning go kero la dit atuma tiberu atuma ene ober ka doro wi scholarship mano gin go kero ka chiel district scholarship no tie ma actually scholarship no tie ma we tie ma actually ma pon go kwaro kere kwano nyingi dong kampe kwane ento dano ng'eyo itieno chul mo kwano gi scholarship malo jome second world war go ker chende gi ka achiel gratuity mono miyo gi chul gi kede gin go ker ka achiel weho itieno mapolo no scholarship mugo do daktar mugo do Lopwonye mugo do engineers mugo gi jem mapol ma otime mane ni poyo wi Jimmy ni jem mugo tie ma itimo peni pila tini gi ken ko ka pi ngat mo ma ine ni tie chane ka ti ker mo manok myero I kony kugen I chabit mo karni pe neno pe winyo warga malatin mo choyo ni atamo ni kong winy warga enni chita habe dog boat panelist me commenting any kong warga enni gi je mo bir ka nyamane komberi kong winyu warga palatini enni Ba moro an kluoni ano gawo dani tie la ma mi ai so pan bon be son ku par bon o chung kan pemini mu la pan par te an ga Lunyodo wachani an la te an ga kan ti ba na ye yan kon bere ya ga tie ga kwan ya ga kan chuk ba na kwere ya ga Kika koma liat bena chiaro kano kony me yot kom ki ori yan matie ya gago kan. Ito penyo wiyani. Kuo mana nan dokte kar mana tie ka kar ke yene bena loten luwaro magian tie ka de. Kier gulu sirte ki districts mukana ni bena gi tie ka nongo dok gi tie ka wok ke ye charo an. Kier kuwa ngo. Mapol Lunyodo pe gimaro lok me lipe ki dano lok me legan ki kuoro legan yan yek ke ken kama giana shura ki aywa twero ngole ye myero dano go tok towa wek lege kier kwa ngo mapol Lunyodo pe gimaro lok me Pwonye matu ko ye giana tema ne yan dujun PTA tong chiele chanta liwe bijo chanta ne peka chato kon chanta liwe dek neno ke neno chanta ne tie dok bene pe tum ye gir kier kwa ngo ma gilaro diet lo ngo ma laro pe yen kier kwa ngo manyak ma dek kumani ari atia liya ke war kier kwa ngo ma Lunyodo gi toko lweny kienge wegi wa goy megi wa ki ulek panga la duok la tong ki mino tuo mo pe chang akaka ikienge
man dong yar du dek ba kier kwa ngo ma jo gang wa pe ber ke jiran ma ben jiran ko ba kier kwa ngo no lo te an mo fuda gi ki chak chalo an dong ge kwaro kwan wa ko an gu du lu ma nyo gu ya chwa kier kwa ngo no lo pwonye bo gi ken ti la bon tian lo ma pe ya tek to te an kwan lu war ba to la chu kier kwa ngo no lo nyoro mo gi biro gi wa ko ki sante dia ma du gi awen ya ga wo gi cho nyar lo te an nyer ka twingi la bon par pia du kene marachi kier kwa ba mo ro an ku Ya, warga ma lieto twal ma tinyo iteka chapa dong. Ikita en neno jemi ti mekede. Chi wan ya chela economy ya chudi kamo ken mo ti. Pira teknia waneno. Kit me yubo beru kamala tin dong ye. We ho nen jemi ma bejo manu romo ko en ya nyim. Pul jemi ma latino beru ka kwan gini. Jemi gin nena. Manu ngaramo po ka pe pwonye kere ka gin neno neno gi pwonye gi jema ini neno nyuma ini timo nyunu timo so pier tek total ni lo pwonye mi lo be ki discipline mo wek lo tino kwan ben lo ngeni an mi lo be chala pwonye ini ti bi ka manok mo dong gi ta ke choka bor be ke ken amete kong dok wa doku be lokwa ya chela panelist me tiro yubeni ki Jimmy ka comments mugu tie chi be kwano amber chao ne longi bo doctor kong do du Ana foi de twal an lok palatin ni winyana let to twal ento kerbin wano wajni pe year wanen gina ngoma tie positive ye ma eno kero eno we ana luoni and gina ngoma latino kero piere tek to twal o kero pingo wo la tweet piere tek o kero pi walk gang ki family piere tek ki o kero pi kwan piere tek o kero pi ngom piere tek ki o kero pi chenne mon jima piere tek ma wel ngo po ki no wa tin wa tika lo ke pi pwonye ni mon jima piere tek amir kong gene chwak ma ki se lo ma gene la mien Christian lo ni pwony kono be pian tin wa tika lo be ro kin la nyud ma be I gang ma la tin don ye la mu Christian cha ko lo ni mien la tin mi ro lo ki la tin and kai ne cha ki la tin pe de tu chwa le cha do ge dong ni cha en wa che kong ni e mi ro cha and e mi ro cham and chamen eno ni pier tek pian eno ni phone bene ana ngeyu pian gene a Pwonyo in my background just psychiatry ni tam kita wala tam kede is informed very much by gene log mo winyu megi walo machalo ko an chalo ka karman no flatidi mamana e luoka ka luoka chi den utum ko man chi atugi gweng we dare mo dong la bo boy ko ba bier dong ma ba ne yo boy ko ba yeah eto do oi point mo ne merong anda ramuru boy ko ba kekera see what is that point ma loke ma anda to ru bona point ni no ni ma o ma ramuru bona kekera e dong me no you look mama na wanya ni Caesar rubuni kedi be dong ene po waju andok mira waj loki we kana ni Caesar rubuni tam no mama na miani kada waja tam mira robo dong and that's the turning point from bring monero to the point ma ka robo from we you know when you need even you're thinking my money will influence that kidok tamachel mala la meg o katige ene ni lok me be ko gina ngom ma mi rin si Anyiim morgin mo pere tek mada naga kama wan kwa na jani Lopwonye pe katige lok pol the twal ento Anna was fortunate ya la point but the penny ni mani ni mi school mene yeah
eno bichi madong ayin ba ket la ibi wegi chere ya da pe school ke kan myero lok man ngo kai ki gel mo mai nen na pere tek twal kilo mi nen gel ngoma mi latin men no ne and that's called from values to setting goals but fitting that values that must be important man latin kamaro di lo twal yeah you should fit with goals man no chawa metu ko di ka chala an ma amas confession no mar we mada I should fit part of my goal time maybe like a way that was very important for me pian o la mirna ka no nene pepe way no kona kon no pa very boarding school ento ma cha way a cha mar kwan no petu to we no a beyond way a kwan mathematics a kwan geography a kwan English neno tim ni weng dong por dong ka kare neno sinong kong ana we command ni values are very important what values mala tino can be attacked madam mir wanene goals and all ma from meeting those values and then okay the ben will there be summary 1 minute more the ben take teaching jalaba the ben Maber. yeah but actually more summary more we look at in ni my ram reflecting that actually more yeah let me Christine pay karba ka the ben let me Christine All right. Ano pa long ma jung tsal. Long palatini kira wa bunyi be kira dakta do o tiro kede o dolo kede doge latini ti ka ko ji madung man in latin ma na no ji mi ki kam kita ma entity ke mo ka latin ma ku ma pe ke konyo no gi duong wa ku ma inu lo mu ka ne ti ma pe lo ti lo ti on eni ka ma bi ni Karma bi pina nyim no wati ke luti ama lunyodo ma pedong ma pego fonyo jimi ma tala lokom roba nyo lokom kwan nyo lokom timo jimi kene pe ma lunyodo tikera yene ripo kwan ki lokom fonyo roba ki konyo jimi ma wa ene tika yelo lunyodo so lunyodo mu kan tane gendo mi azu pa latin gan kwan dong ke nyur mu kene chiar ni tim ching chabe ko chi ru kadega latin be pinga wati chiar kadega chi fon pala chwe ye mano kra yisu wa ke myero beri kum latin no matek maloy pang me gang kwanya ka dong me gang kwana dong latin dong me wie ti latin ma ki fonyo mabe man ti ki luor pal babe en luor ni eni ma konye wa ko peti mu jim maraju ikin pen pe beru dan mala po pe beru dan ma kiro lok I kum dan kene chi gana wa kong mana nan kan lutino pe migi ka etwaro no mieri nge lutino eni mit mu akbala twe indon ki kan beri wa chi gene laka an chiru ba be penyi ni fonya la tina ni kita miero kere fony mabe imbe mieri fonyo won wa be mabe chi ka ngatu fonyo konyo gwa la tina mabe ne tika nyoto ma etika nyoto yum ber mabe ikin pen ka ini ngat me gwa lo tian challa cho cha ma tin cho bion ba kan Britain Got Talent lo tian ma getika gito kampala kenya ni the get children inero no twingi yum giberu chal dana chiel en gin manire entika tibne ene gin mabe adida chi lo tian wen mia ki mini gi kare me fonyo jim wen mo what given the opportunity I lega na charbot cho kita mego rose furu wa ikube pe bet ka poka kin lutino ni wen mi gwak yo wen marom I fon yo wen marom ene yo mati
Member use of white. Chia for you. Adwar Boris Latisina. Thank you. Pascal, da ke achiel mo. Ana foya dak dugu ba anano ni latin ni marba okelo log ma en tiga going walk through again jem market en ni ma manyote latin en ni mero kony gelo tiano mo kana no ti kuja ma wan pa wangeo en to timo beda da me kere log en ni wa kamaleng ti lo tiano market en ni gi mero kony ma dit Wakanyo Lunyodo Begitiga Gena Katimena Tata Latendon on Nano Wakatin Lock and Ubino or Joy Warga Macameno. Watch you a quan work down on Nan, not to money con Nano. Get a one of picking, carry combating, and all. Kagwalk and chat dig a nano no new winnie again a better timonania. A nano joke and lotar palu to a lorry, twin Latin and no be better bear. Cha nano ni katwer di ben ko tem nano kamala tini ti ye. We ko lo kere ka lo. Meno tama ba po. Megorus. Ine tu gamo ne ke gura achiel. tamani latini ni mukati ki warga ma kumer ki lok ma kumer no unen ma tuan dok en tiga cher kata pas ka waje tigi peko donc gina tini lok ma eno choyo ni ki lok ma en logo pe winye kadi wai chima pe winye mabe donc waneno lok ki benat we u med bulyo me lok palatini we en ma tiga kwan ki lok ne ni dano go win kadi kertar pan go dano win ma tiga win ne go win mabe pe dok wa kuba pe winye kadi an maber kani pa winyo kadi wa mai chima ben pe winye bara mer bulyo ma mer ka ber ka winye ne ulogo chima be je tutwal mu puonj be wa wanu don wen ne chi jim ne pier te ko ne ko romo raising duan latini we dano we win ana po lo mo po pe wa lo don De ben, iti da ke achiel mo. De ben. Network ne chalti yelo ne. The ben Mero better uti winnie na chala ba. De ben. Da ke achiel mo kong your message, your final message, kom message palatini. Hello. Jimmy. Ka network ko nyere te da ke achiel mo we closing. Better. En loko maduong tol ben pe Kenya. Gen matie ke ken message mo ay bola tin men loko pia tek tol. Pien kala tien matiri dong cho lok me chunye ma pek kireni. Kala ne gana no tika diogi. So one macha community waneno ka chune waneno ngomoro timone. Ma suggestion ma paska wa metiaro menno community ni. Wa ke lok kireni. Nene tama be. So dwako fo chicken bodan duju wa merne wono ki chwa ngo ma tar palote akelone ka foot pe subscribing ne tiong be subscribe ana timo so email me the team in wal keni an law ma duong pe barana fo mate Yeah, wa fo to 12 jomo go berga winyo wagi panelists I chabit magbino ni watieko lok me dongo palatin ni gang kitano myero bet kere mabe me yubo nyim palatin me nong chabit magbino ni me nong me agiri me lok makit eni Jimmy ka comments mo tie kong kwane wa tu doge. Okay, comments man na tikan tie comments ma ki bot it will not display now piandong okatio wachak tie ped mong de tol tie ne goma bebe. Okay. Yeah. So G Brian Strong them actual motigane hello I'm a good person and you but don't come more don't like it don't but
chicken kelo Evelyn tiga chwal merelo again neno ka en Grace Okate education is a key to many doors. Ke ngara chiel matiga mero ka en manin atieko kop pewani mod madid bodun wang great top as always. Thank you atieko kop. Yeah, I think we got a topic. Yeah. So Grace Okate wani one may wish to help, but the cost of education in Uganda is unbelievable. Financial help is not sustainable, especially fees. The syllabus alone is too much for the children. This leads to discouragement in education. Please try to fight for reasonable and then get to reasonable because it's just my thought. Yeah, mana tampa la menwa Grace Okot then again apeta ngumangani wabino kare melok bane in that area. And men team America ending this topic needs a deeper analysis and time. The boys talks about mistreatment by step parents. This is another topic to look at and address. We tend to forget that our spouses became what they are, that we fell in love with because of their past. So so we should change our mindset in EX as I don't know what that means exactly, and know that they play a role in forming what we got and finished in unfinished and loved. So any tampa I mean Grace Okoteno. And when comments material and then I can see that comment on my do to alperadon coberni. So I may I do about in. Yeah, before to tell me Grace, chabit mabino ni food what tiegi gine. Food what tiegi topic and what we kill and look and me step parents when I work in down. We get them a baby and Jomo can go be step parents, but go Konyo the tin or do you? By the tin we go Dongo ka chill. We neno la pore chabit mabino ni. Wana fo to 12 pichawa mamigu wo kube dore chabit mabino ni. Jo joka malo enu. Kamere baro bella yo, kamere kyo kalla wo, kamere baro bella.